Ni mu gihe rero amakimbirane akomeje kwiyongera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi mu by'ukuri benshi twari twizeye ko amasezerano ashyizweho umukono i Washington DC agiye gusa nk'aho aba igisubizo cyo guhagarika intambara iri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma gato twaje kubona bikaza umurego iby'imirwano hagati y'ingabo za leta ndetse n'umutwe w'inyeshyamba ushinzwe kuba uhabwa inkunga n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF. Kuri ubu rero twamaze kumenya impamvu nyamukuru iby'amasezerano asinyiwe i Washington DC atakoze, ahubwo byarushijeho ndetse bigatiza umurindi iby'imirwano mu burasirazuba bwa kino gihugu. Kera kabaye Donald Trump amaze kuba yahishura impamvu nyamukuru yatumye iby'aya masezerano atarimo arubahirizwa, ndetse mu by'ukuri yatumye umutekano uzamba muri kino gihugu cya Kongo. Twese rero ni kimwe mu byo twibazaga tutese ubundi ni igiki cyaba kibyihishe inyuma, kubera iki aya masezerano ashyizweho umukono ariko bikanga. Mu by'ukuri rero nibyo tugiye kugenda turebanira hamwe. Reka mbashimire cyane bakunzi ba RTV show rimwe, ikaze kandi muri zino breaking news za none, aho tugiye kugenda tubana 5 kwa 5 makuru agiye atandukanye umunsi ku munsi. Ni kera kabaye rero Perezida Donald Trump w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 yakiriye Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagashyira umukono ku masezerano yo guhagarika ibibazo bibugarije bo bombi ndetse bagateza imbere uburyo bwa ekonomike hagati y'ibihugu byombi. Kuri ubu rero ngira ngo ayo masezerano yari yitezweho imisaruro myinshi cyane, ari uguhagarika intambara, ari ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, ari imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Buri kimwe cyose ari amasezerano arakubiyemo byari byemejwe ko kandi igihugu cy'u Rwanda ndetse cyo kigiye kuba cyakura ingamba z'ubwirinzi cyashyize ku mipaka igihanamo imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nako kandi igihugu cya Kongo nacyo cyari cyemeje ko kigomba gusenyura umutwe wa FDLR, nyuma y'uko bavuye i Washington DC gushyira ku mukono ku masezerano ari yiswe Washington Accord. Kuri ubu rero imirwano yarakomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Bose rero nyuma gato y'uko imirwano ikomeza, umutwe wa AFC 23 wakomeje gutera imbere, iby'igihugu cya Kongo kivuga ko ari u Rwanda rwarenze ku masezerano yo guhagarika intambara hagati yarwo n'igihugu cya Kongo. Kuri ubu rero kera kabaye Donald Trump amaze kuba yatangaza ko impamvu nyamukuru ngo yaje kuganira mu buryo bw'ibanga na Felix Tshisekedi, ngo baganira ku kibazo cy'amabuye y'agaciro, amubwira ko azayamuhera ku giciro kiri hejuru. Donald Trump nawe arinangira arabyanga. Kuri ubu rero kenshi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Kongo amaze kuba yashyira hanze inyandiko ihishura ibyo yaganiriye mu buryo bw'umuhezo na Donald Trump wamusabaga iby'umurengera. Ni Madame Therese Kayikwamba Wagner ubwo yaganiraga na RTNC, radio ndetse na televiziyo y'igihugu cya Kongo, yatangaje ati yatangaje ko gusinya amasezerano ya Washington DC bitavuze ko amabuye y'agaciro ya RDC yagurishwa ku giciro gito cyane. Perezida Donald Trump rero yahishuye ko Felix Tshisekedi yari yamwingingiye ngo aze gufata aya mabuye y'agaciro kandi ko yemeye icyo cyifuzo. Ibyo rero ntibyakoze witwa Washington cyangwa Donald Trump yifuzaga ko ayo mabuye yayatwarira ku giciro kiri hasi cyane, ndetse kandi iki giciro kiri hasi cyane kikaza gutuma asa nk'aho yatwarira inseko cyangwa ubungo kugira ngo arangize intambara. Ibyo rero Felix yaje kubyanga. Ibi rero ngo biri kuvugwa ko Donald Trump ari byo ari gushingira, avuga ko ngo n'ubundi amabuye yanze kugurishwa ku giciro cyo hasi cyane, rero ngo niyo mpamvu nyamukuru. Ubwo rero abakongomani by'umwihariko Madame Therese Kayikwamba Wagner yamaze kuba yatangaza ko impamvu nyamukuru ari uko Felix Tshisekedi yanze guhereza amabuye Donald Trump ku rwego yifuzamo, nawe ati tugomba gukora ibyacu uko byakagenze kose. Yakomeje agira ati twese tuzi ko amafaranga Trump yishyura aya mabuye y'agaciro azagera mu mifuka ya Tshisekedi, kandi ko bizamwemerera ahazaza he nyuma ya 2028 nubwo atazaba umusenateri ubuzima bwe bwose, ariko mu by'ukuri igihugu cyo kizaba kimeze neza cyane. Dukomeza
kubivuga buri munsi cyane. Tshisekedi agomba gukomeza kurinda igihugu cya Kongo kandi yakoze byinshi cyane ndetse bigaragaza ko igihugu kiri gutera imbere. Bityo rero turasaba ko Donald Trump yakirengagiza ibyo byose agashakira umutekano akarere k'ibiyaga bigari. Ariko Donald Trump we atangaza ko ibyo ngibyo atabikozwa, ari kwemeza ko agomba kuba yahabwa amabuye ku giciro we yifuza, nk'uko abakuru tugenda tuyakira gatanu kuri kagenzi kako. Nyamuneka rero muri kubyumva ko urugamba rusa nkaho rukomeye. Uwitwa Donald Trump nta gahunda afite yo guhagarika iyo ntambara, ubwo niko twavuga ko nta gahunda afite. Mu by'ukuri byamaze kuba byamenyekana, uyu Donald Trump rwose icyo yishakira ari izo nyungu ziwe. Yakorewe abatutsi bari mu Bufaransa yaburanishwa. CPCR ryatanze ikirego kuri iyi banki y'Ubufaransa iyishinza ko itigeze ifatira amakonte ya za banki nkuru y'u Rwanda mu gihe yari yarashyiriweho ibihano na Loni byo kutemererwa kugura intwaro. Ikirego cyatanzwe kireba iyi banki kivuga ko yagize uruhare mu mugambi wa jenoside yakorewe abatutsi no mu byaha byibasiye ikiremwamuntu. Ishinjwa ko yagiye yemeza ko amafaranga ya banki nkuru y'u Rwanda asohoka kandi ko yakoreshwaga mu gushyigikira ibikorwa byakozwe na jenoside. Ikirego cyatanzwe kuwa 4 Ukuboza 2025 cyashyikirijwe ukuriye abacamanza baburanisha ibyaha byibasiye ikiremwamuntu mu butabera bw'i Paris mu Bufaransa, kigamije rero kureba banki nkuru y'Ubufaransa itaranze nkana kubahiriza inshingano zayo mu gihe Loni yari yarashyiriyeho ibihano igihugu cy'u Rwanda byo kugura intwaro kwa 17 Gicurasi 1994. CPCR hamwe n'abayishyigikiye aribo Areni Gautier na Dafroza Mukarumongi bavuze ko usibye kuba banki nkuru y'Ubufaransa itarakurikiranye konti za Beneri, yemeje ko amafaranga ava kuri konti za Beneri inshuro 7. Ayo mafaranga angana n'ibihumbi 486 by'amayero hagati ya Gicurasi na Kanama 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi irimo kuba. Mu bantu bari bagenewe ayo mafaranga harimo sosiyete yo mu Bufaransa yitwa Alcatel ishinjwa kuba ariyo hagati yahaga itumanaho abayobozi b'u Rwanda. Ikirego kigaragaza ko Alcatel yishyuwe ibihumbi 435 by'amayero by'amafaranga y'u Rwanda kuwa 5 Gicurasi 1994. Abatangabuhamya bavuze ko ayo mafaranga yari agamije kugura telefoni zikoreshwa nka satelite, kimwe mu bikoresho by'ingenzi cyane guverinoma y'inzibacyuho yari ikeneye kugira ngo ibashe gutumanaho. Abanyamategeko ba CPCR Matilda Ferreira na Joseph Blehan bavuze ko jenoside yakorewe abatutsi itakozwe gusa n'abishe abantu bakoresheje imihoro, ahubwo ko yashobotse kubera abandi bagizi ba nabi bari bicaye mu biro byabo bakajya bemeza amafaranga nta bushishozi na bukeya. Ibi rero barasabira banki y'Ubufaransa ibihano bikarishye kugira ngo bibashe gushyirwa mu bikorwa ndetse kandi byose bigombe byubahirizwa nk'uko bisabwa. Ndagira ngo rero mbashimire cyane bakunzi ba LTV show rimwe aho muri mu bice bitandukanye. Turaza gusubira muri breaking.